Akkam jirtu hordoftoota yeroo faanaa miidiyaa kaleessa abbootiin amantaa gama lachanuu bakka muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamanitti walii galanii jiru. Kunis immoo kan walii galame faayidaa uummata Oromoo afaan isaatiin waaqeffachuun kan ta'e kaayyoo Abbaa Saawiroos irratti hundaa'ee qabxiilee 10 irratti walii galameera. Waliigalteen kunis kan ta'e bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy bakka argamanitti waliigalteen kun taasifamee jira. Kanammoo yuutuubii koo irra sinii kaa'eera. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Hoolota biroo dallaa kana keessa hin jirre qaba. Isaanis fiduun qaba. Sagalee koos ni dhaga'u. Tuutaa tokko ta'u tikseenis tokkuma. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16. Tibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame abbootiin gamalachuu jirru walagarreerra. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee biroottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan waan qabatanii ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraandhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeera. Tokko naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajilnoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2 Oromiyaa fi naannolee biroottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu. 3 Oromiyaa fi naannolee birootti tajaajiltoota afaan hin beekne kan leenjisan kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan hin jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4 kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkooposaatii afaan Oromoo beekan gahaan ija eebila wayitaa wal harkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamuu akka muudaman. Wal harkaa fuudhinis qeesotaa gaggeeffamuu akka muudaman. 5 liqaana phaaphaasonni 3 eebbifamuu Abbaa Saawiroos, eebbifamuu Abbaa Yoosxaatiyoosii fi eebbifamuu Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6 abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraan deebi'anitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7 dhimmoota bulchiinsaa fayyinaanis ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawwan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina. 8 tajaajila mana amantaa caalmaatti jabeessuu fi dhaloota dhufuuf fakkeenyummaa akka qabaatuuf hojimaata mana amantaa keenyaa qorannoon sirreessuun mana amantaa keenya dhalootaaf ni dabarsina. 9 waldhabdee keenya wantoota dhaadheessan irraa of qusachuun nurra jiraata. Miidiyaan, aktivistoonni, barsiisonni fi abbootiin wantoota jaalala balleessan
jibbinsa baay'isanii fi fafacca'uu farrisan irraa akka of qusattan maqaa Waaqayyootiin ni gaafanna. Gocha kana beekaa kan hojjetanis ni balaaleffanna. 10 qormaanni nu mudate caalatti keessa keenya qoruuf tokkummaa keenya jabeessuuf wangeela caalmaatti lallabuu fi tajaajila mana amantaa caalmaatti babal'isuuf akka karaa gaariitti itti fayyadamna. Dhumarrattis jaalala dhiifamaa fi tokkummaan akka dhufuuf warra carraaqaa turtan dhumarrattis jaalala dhiifamaa fi tokkummaan akka dhufuuf warra qarqaaraa turtan hunda keessa maqaa mana amantaatiin isin galateeffanna. Golbarrattis Waaqni gatii jaalalaa fi dhiifama keessani akka isinii kaffaluu ni kadhannaa. Waaqayyoo hunda keenya nu haa eebbisu, biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa taasisu. Ameen. አባታችን እንኳን ደስ አሎት። የጠፉትን በጎች መልሼ አስገብቻለሁ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበራችሁ። Salam. ጠንካራ ቤተክርስቲያን ሌላ ሺህ ዘመን ሙሽራው እስኪመጣ የምትቆይ ቤተክርስቲያን እናርጋት። ሌሎች የተበተኑ በጎችን መሰብሰቢያ እናርገው ብለን ተስማምተን ተቃቅፈን የጋራ መግለጫ አውጥተን እንደሄ ሁሉ ድግስ ታዲያ አባታችን ጋር ሳይደርስ መሀል ላይ እንዴት ይቀራል? በጋራ ሄደን እንኳን ደስ አሉት እንበላቸው ብለን የመጣ ነው። የዛሬው ተሳክቷል። የቀረው ፈጥነን ደግሞ ወደ ትግራይ ሄደን የቀሩትን ማምጣት ነው እና አንድ እንድትሆነው እኛ ምንፈልገው ሰላም ነው፣ ምንፈልገው ፍቅር ነው። ጥያቄዎች ሲኖሩ ደግሞ በውይይት በመክር መፍታት ነው። በዚህ ሂደት ብዙዎቻችሁን ለማወቅ እድል አግኝቻለሁ። እኔ የእርስዎን እንኳን አልቆጥረውም ስለምንተዋወቅ ብዙ ጥበበኛ ሰፊ ልብ ያላቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ። ይሄ ድሮ ከነበረኝ እውቀት በላይ የበለጠ ኮንፊደንስ እንዲኖረኝ አድርጓል። ብዙዎች በውጭ እንደሚባለው አይደሉም። ጥሩ አባቶች አሉ፣ ልባቸው የሰፋ እግዚአብሔር የሚፈሩ ፍቅር የሚወዱ አንድነት የሚወዱ ለሀገራቸው ለቤተክርስቲያናቸው የሚቀኑ። ይሄ መታደል ነው። ሁሉ ሀገር ይሄ የለውም እና እኔም እድለኛ ነኝ እናንተን የመሳሰሉ አባቶች ያሉበት ሀገር ለማገልገል እድል ስላገኘው ያለፈውን እንማርበት። መግለጫ ወጥቷል። እሱን በስርዓት መፈጸም፣ የቀረ ካለ መፈተሽ፣ መዋደድ፣ ይቅር መባባል ነው የሚያስፈልገው። እነሱ ጋር ነገር ነበረን ስንነጋገር ቆይተን ስትሳሳሙ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ መጣው። እንዳሉትም ሆኗል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እድሜ ይስጣችሁ፣ ሰላም አይወሰድባችሁ፣ ትህትና አይወሰድባችሁ፣ ይቅርታ አይወሰድባችሁ። ዝም ብሎ በዘመን አወጣሽ ወሬ የምንጋልብ ሳይሆን ቆም ብለን የምናስተውል ጥበበኞች እንድንሆን ደግሞ ፈጣሪ ይርዳን። በመፈጠሩ በሰላም በጣም ደስተኛው ሰው ነኝ። የምፈልገው ለእናንተ ይሄንን ነው። ቀሪ ዘመናችሁን በሰላምና በፍቅር እንዲያልቅ ምኞቴም ጸሎቴም ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ነው። ብፁዓን አባቶች፣ ክቡራን ወገኖቻችን፣ እንግዶች፣ ዛሬ በእውነቱ የእግዚአብሔር ትልቁ ስራ እንደ ተአምር ነው የሚቆጠረው እና ሁላችንም እውነት እንደተባለው እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ትልቅ ደስታ ነው። ልክ ውጭ የነበሩት እና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የመጡበት አይነት ነው የተሰማኝ በእውነቱ እና
መቼም ያው ለዚች አጭር ህይወታችን ሁላችንም በአንድነት ሆነን እግዚአብሔር በመራን እየተመራን እግዚአብሔር እንደመራን እየተመራን ቤተክርስቲያናችንን አክብረን ሃይማኖታችንን ቀኖናችንን ስርዓታችንን አክብረን ብናልፍ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔርን ደስ ይለዋል፣ ሰውም ደስ ይለዋል። ትልቅ ደስታ ነው። አሁን ወሬው ሲሰማ በውጭም በውስጥም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይደሰታል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሆነው። ስለዚህም በእውነቱ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ራሴ። መቼም ችግር ምንጊዜም ቢሆን በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ችግር የሌለበት ጊዜ የለም። ግን ችግሩን በእውቀት በማስተዋል መፍታት ያለ ነገር ነው፣ የኛ ድርሻ ነው ማለት ነው። እና አሁንም ቢሆን የተደረገው ይሄን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቼስ ብዙ ለፍተዋል፣ ብዙ ደክመዋል። በተለይ ሰሙኑን እንደው አላረፉ። ሁላችንም እንደዚሁ ወንድሞቻችንም አባቶችም እንደዚሁ ሲመላለሱ እንደሰነበቱ አውቃለሁ። እና ይህንን ታላቁን የቤተ ክርስቲያን ምስጢር ወደ ቤቱ መመለሱ በጣም በጣም የሚያስደስት ነው፣ እጅግ የሚያስደስት ነው። እና መቼስ እናንተም ደስ ሊላችሁ ይገባል፣ አባቶች ደስ ሊላችሁ ይገባል። ወደ ሰላም ስንመለስ አብረን ስንሆን ደስ ሊላችሁ ይገባል። እኛ በእውነቱ በጣም መቼስ ያው የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ዝም ብለን ስንል ሰነበትን እንጂ ሀዘናችን አልቀረም። እናንተን ወንድሞቻችንን በማጣታችን እጅግ ልባችን ሳይቆስል አልቀረም። ነገር ግን ያው መቼስ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ለመጠበቅ ስለሆነ እኛው ኃላፊነት ስላለብን ነው ይህን ሁሉ ስናደርግ የሰነበት ነው እንጂ ደስ ብሎን አይደለም። ስለዚህ ይህንን በማየታችን ደስ ብሎናል። እኔም በእውነቱ በጣም ተደስቻለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ድካሞ